Thixo ngimi lapha baba nami ngicela uZunkulunkulu okubuhlungu ukuthi kuphele namazwi okukhuleka kuvele ukuthi angiguqe phasi ngikhihle esikalandi ngithi baba Nkosi nawe uyabona mina ngisazi noma ngicele noma ngixolise kumbe ngilinde isibusiso ungilethele ayi ngicela vele iyekwe le ndaba ngoba ngithuluka manje ngilimalele ekuphileni okwekhiwane ngimuhle ngaphandle ngiyayeka ingaphakathi lami lifile mina nginokukhuluma ukuphila kwasebephonsa ithawula ngibatshele lokho engizigweleta kona ngithi umnyama okukhulu uma sekuzosa abadle ngokubekezela lisekhona ithemba kuzolunga ngisho lapho kwamina nginawo amandla okuqhubeka ikusasa liyafiphala uma ngingathula namhlanje angifisi ukubuyela kule nyanga ukube sifini sikamama ngiyabuyelela engabe mina ngiyinsimazane kwasukasukela ngangikhona kuyingcuphe nokuthi ngithi namhlanje yobonana ngisazolala ikusasa laziwe hleze namuhla ngiyagcina nokuphefumula Thobola Themba Mathunzayo ukela khala zome mntakamama sesadlula lezo nsuku sasikhula sithandana sazana ukuthi siyazalana ekhaya mawufika lifudumana endlini yedlozi sasingunga isiphefu sonke emndenini salukwazi sixoxa insimazane kabhontshisi wahleka wazwaqephuka hamba mnyaka ikhaya nakubali ikhaya lohlala likhaya home sweet home imndeni eminingi phansi kwendunduma zamaliba lithola inhlabathi ngezifuba abedlule babethandana bezwana beletha ukuthula emndenini abaphilayo bayalwa bayakwebhana bayazondana imndeni yashoda abaphilayo bayabulalana noma ngabe isidlo sodaka ngithi ngiyokhomba mina